Sunyo Arosondiho Dogitambalu Yesus kasastari Torowo namolini Ay soko irat Sinulong Kadang-kadang Yesus nasundiho Arosondiho Kano misis atau kadi iswang sambayang. Inarahingan iswang kerajaan surga, kung sikaw do kasoban bayno, insan po dahar kasiwatan dahay, pagiampay dat maya dot kasisan sumambayang, miman ni hay dat kasoban bayno, nuno pait awayan dahil iswang panambarasan, nga manahak dot kasiwatan kumadahay dot gumirat amin sa kumadya. Kung sikaw to alumis piramutan dahay, gisom dot pupusan iti kay si Santi. Inasambayang dahi iswang ran ni Yesus. Amen. Okay, mabaras ako sa nong kaswabon. O sa nong hari Selasa kumadati. Tinsanan. Bati alumis kopi, hot kanta kandot. Piramutan itit. Ato ko pakatimpun na bahay na hom, hara ko pailan ko. Sabat o rikot, pira hari bulan di 7 hari bulan ke 8 hari bulan. Ti sabat o rigat iti, nga harohit perancangan tekod papaharod kebaktian penuh dot kaisisan do dusun. Manta didi harodihi tugas-tugas dot turu hari bulan. Harodi tugas-tugas so numan pentalango. Ngagi mo po dendo hari Selasa may galidit aiso po di may panuang. Aiso no po ato ko no po o panu irigi sambo suap nga patunda po di hat kebaktian toko tu kumon po di hom oporlu to kay haro komitmen kay si santo ko giagi so kira na po di dat pangkotbah no hat mamajak kot mantad do po misyon gisombot kotbah nga ay di milo jadi man paidaron ko kaguhit suangan idi haron hit DM1 DM2 kadihom panuon na dati gisambo hari Rabu ano po dati opo no gisambo suab o kumoy po nga kana po di malayo nga kita belum mampu untuk papaindalan di kebaktian okay? Haro masaala lain gitu haro masaala suai din natin do to kay di mani mo na sa tu pagiduduan to kagya barakat gi. Okay, bayan na pati hom ay panambarasan to kano po nga minongay to tuluh dot otorodok. Kudi kay lod nunuhot ay boros sa dusun do pintar. Main po di otorodok. Nga ilo na po otorodok ilod ay boros sa malayo nga lincah bolo bo. Lincah otorodok. Nga man po di dat ilot ako di ko sondot to nunu o pintar. Nunu ho bijak ka iswang ka boros sa dusun. Iti na po pelajaran dati nga pinimpuno mantad ayat kahopod. Nilan dati di kaswabon ko ni habot. Yo Daniel na po nga minakiano. Dot moed na po ipakanan diolo. Abaal ko maapintarot. Ay
isuang boros dusun abaal. Iya lo na padi nga minakianu dat ay ina pa akanon dia lo nga akon ko iden raja. Pakanan ni hay rarapawon no. Nagi way kakubasan. Ayat kahupod. Ina padihit wayoon da pagaway istana idi nga minaboras kumadi Daniel madasiya ako dat siga guide ina pahiraja ipinapatanto dat nunuh nang kuot akanon nunu inumon padasi na padi siya nga ay kalau ina padi raja nga ko kita da kayud amu asihat mantad ka ikaw gumuan gisombot yo kayuh na pando nga tandasan ni di raja dat poin sala miya galidi kapada miso boros ka di Daniel madiwayo andat istana di it nos numan patumboyo dat mengintong dia lo may dagya pohoro o pagumbalan tempo percobaan montok dahay isuang daho po datadaw palogosan ni hay dat anuan na pararapawon om nagi waig duman inumo katalib na po daho po datadaw manendo pagyagalo bandingkan iyahay ang milok komulakan dasway i mga kandita kanan na raja ay manendo patumboyo dat nunuhi apatut pinakinong audit dit waya anit pinakiano dilo di numan paindalano dat pagumbalan daho po datadaw oruhay na gigi po datadaw may na pada mga sambulan ko sayra na po nakatali boho po datadaw nga kakitanan na po ina po ikaw boboyuhon diolo nga lobi ko sonong iyalo na po kagudi nga kita ang alamu mantad ko it kamulakan dat mga kandita kanan na raja kung alamu kumano pa dit nga mga kano pa dit ang rarapawon no manginum baway ko basan nga lumombon ti pamati tu gamuk kadilo dan mereka kelihatan lebih gemuk nga nung kadi intay ganda ho gaja tu vegetarian ni nga ang lombon ang gayo ino pa di hiwayo an imin mantamong dila di nga asaru dat may pagano ditakanan diolo nagi it anggur di man diolo inumo manahak nagi dat rapawon kumadilo montok do apa to kamulakan idi kinorahingan minanahak do kamilaan abaal kabaalan montok kot ginumuan na tulisan sinuratan nagi hikmat i Daniel sendiri nga nanuan nagi dat ay kapamuratian karait pengintangan nipi sayra na po nakatalibot timpo dit nakatanto iyalo na po di nga o insanan na po nga numan igitay dumay tagwang raja minen numandi lo patagwang kumadi raja Nebukadnezar ino pa di raja idi nga mumbala lisyod monong kiboros di lo muhot kamono pa nga test power monis ni si raja makukuro may lolo ka ipagilitan di lo insanan amu idi raja no kito dot aisoot kapiagal di Daniel Hananya Misail Azaria
manta didi iyolo na padi nga kinumaraja kumade raja. Isuang ganunu no pohot komoyon di mamagunoh dat kabaalan om nagi kapangilaan ipakilaan di raja kumade yolo to kom na dapatan di raja yolo na padi nga inghopod kabaal komantad dit o insana ni tulun-tulun dai komondat ilmuwan tulundat koilod jampi-jampi dapat pulih dari kerajaan di Babylon. Puji Tuhan tu Mia Galileo at kinatutukan diyo. Rohyano ko di mangimbulay kago. Iyolo na padilo nga sa kiram ngon ko pagalo dot miagal ko iti Lampung do timpudon do. I Lampung ko haro dati. Kasaro ko po sa light di light. Kukur sa light ako di light. I sa light dot tinan na po daw nga ibosi. Haro pa ka rin doon daw. Ibosi o tinan. Sira na po aragit. It kayoon. Isurungan dat papapuy. Nga manan daw pasuway hirid. Likod di ditamin. Para manin daw pasuwangay wayar. Pakunikon daw hirid tinan. Arag na pakanta di nga ibahagyan pembumian. I negatif. Jadi pakunikan ninda diritinan kagasan daga tagolong. Pentopisin do. It salait tot bosi atinan. Bay na po og salait. Soro ko nun dilay do mo pomondo kung balong baligyan pomondo dilay. Man no matindo pogi puto-puto isalait hari korekot turu obotiri. Jadi ipiahit iyo pematabonong it suanggi botiri kopogi puton do kay rompo kilo di sa kaki kanaro nga to kumatarangi mitigya. Ibop nga okoro nande mato itapuy ngon nando alana dit 2.5 atarang mo ti opurak kuno nga ruhay madangus. Angus na po na Korean. Olo iba tiri hiriswa kalau po tanda karatas. So, ino pa tigyahit. Moy nando pomondo di. Haro na pumatod o kito nga papinggurahon nando ilo isalait. Mongilaw dot maton no. Sekira na po papingkayan no isalait di nga kandod di suang talunim kita nando hiri nando man pakabanga di purtun saga gitu. Nga timpu mamanaw gisambodondo ilo na po di salait nating abu mo. Ginumuan na salait na timpudondo. Itinarangi di salait nga kasimban. Salait pa ko na po dondo imo maguna dit nungarandi. LED ka bob daw di. Oy gitano bob. Okito. Miagal no po, iti karita ka daw, iti Lampung Golatirik. Mogyagal no po. Mumigangaw dito taso Nakatali bugya sambayang dilo lo po. Mumigangaw dilo. Dondo no po di nga, iti tong Lampung-Lampung, iti matoh-matoh do Lampung gugunoon. Ako na po sila pwede nga impun na po sa kiradidong karita nga haraditi ka mo yung hedge 4 hedge 4 irini ka mo halogen atarang kagati halogen jadi ino pa yung matahid dong karita nga sa kira na po mo ito ko pakiano nga milo na po maharahit hedge 4 Hedge 4. Ino po hi saramin daw nga, abulid man igitay ka.
Ay gitan no kagenda nga obuhaw o bingangus kano bo o kuan da 50 sen kada ko ay 50 sen ni hirip pakod di sa light o sulang manggita ko gatusin na may pimpanaw may pakisuang talon nga kay gita potusin labi pa kay pisa nga kasulang kasulang ka topot ka rin nga tempo dondo haradi kaguti ka mundo LED LED irinit ay gitano bob ino pa gunaon ko di gulo spotlight nga LED kangus sa di nga pengko di mo maganti nga atarang mo ti jadi ilo na pa dit itipiat i sistem cahaya da tempo dondo nga ay mild light nga mamba-tambaon kumugoton ngono pa di dati intangay Daniel itambalot-tambalot daw nga miagalolot lampung LED ino pa di tulun do kagumuan nga miagalo di bopo sa light angus na nga milopon lumpakisan duntuk-duntukon lumpakisan milopo ontok-ontok na po rin nga lumpakisan no nga to kapoy kadang-kadang milopo pa kayo sa nga daw kauli ko pa nila walay nga timpo na po dondo tinarang na po dit bop po lampung nga tok gina-gina sa ira na po dot karuba ko di karitan mamaguno dot LED atok o kon po dot highlight mituong po to kito nga umbal pagi karita lama karita dong gulo-gulo miagal ko nga modified nga di nga bay no po aragang na lampung kumbala ko di taon 2000 sumakay na di karita di tambalot sa ulo na sigo rumah sam no mo tindor oy lanta ko no aspal arsaman pa nga oy tom kanda di ko ngombolot tanong ay guru paimpasang madi lampung nuti kad agya oy mo yan ni talon-alon bo oy tom o tuwong atuk paimpasang mo ti tomo dilo kasi nga oy no aragang-ragang umbal po di bay no nga tok girawat piya nga kita ngay kada boros sa ilo lampu ilet ang handphone dati nga miagalo di bo jadi sekira no pa di borosan nga ino po itulon do kagumuan nga miagali di sa light di lain kita aabahang at binabang iyo Daniel no po nga miagali let mamaguno bob dot LED pisuayan no po di lo nga impiro inghopod ko pilipatot ay kopintaron dilo kumanta di ko gumuan to kopintar mo tirityo di sa ringgit na po idombokon hopod no ringgit idiolo jadi iti no po di pisuayan iti nga o kito kopyo dot o sadu kopyo pilitan no ko kitanan di raja antakan dot numano di siya test pawahit tulun-tulun na nang pili pagsuang na yung Daniel italo tambalot daw na dapat tanda iyolo na po nga po'y mahamaha kopyohot kosagulo kolobi kamantadidit kamilaan di ko gumuan intangan na po dati nga ino po tujuan delo di numan po si kulo nga moy dot sera na po dot kay ilo da sumikul iyolo na po nga umaraja dat monto karaja istana wawoyon nga idohiri jadi sebagai sangulo na raja sudah pasti dat apatut po nga mongobi na siya ditulun-tulun nga daw
sebagai penduduk Babylon, rakyat-rakyat daw. Biar deh dage apa tuh? Mia galo dati. Obian dati oh satu kampung. Obian dati tampina itu kok. Oh si binti sisiod. Oh man pagulo na to kay siyola ka. Jadi manuh dagi adi hirajad ino pohit wawoyo ni di nga tulun di siyo. Ngapain kukurag gadi ino pa tulun-tulun di siyo nga. Oy duan ni mantadet ay kabalon dio danilam itamalot daw. Kapintaran dio no. Oy duan. Ing hopod koy duay. Haro dagi kalobihan di tulun-tulun dat Babylon sendiri. Kakuan po nga, ilo na po nga tulun dahiri. Kailo na ilo nunuboras dio lo, karati na dit kamo na kabudayaan nga da tulun dahiri. Kamo na po, nadadi apa tutot. Alala idit dong kasuwayan na no karikatirikin niya na dio lo. Mantad da po di kasusu, hiri na lo. Kamo na po nga, nakatina na dahil paing kukuro kamo ni ti Babylon. Paing kuro ajaran daw, bahkan danuman pakan no, Pinoy no, ditakan ng raja. Jadi, miagal na pa dadi, dihom, ay dadi apa tutot ina po hitulun-tulun di raja, di nga, kotahuri. No sa guluan andi dio danilam itambalot daw, hopo do lang. Mantad dapat ing hopo do ay kelebihan dia Daniel hirina di oswayan nakuro madi lelatu yelo ka oswayan ni raja yelo na padinga numan onuo o insanan dia lo numan onuo det gakod longon do kerajaan pengkure to nga sigu inggo na ito nga sigu to kadhiti pengalaman dok no pada kayo tumaguang ko mangajar tanganak nga tutunahan na kapiyahit kada borsod ing hopod lah ingin san no pod pintar kay man tadi ko gumuan nga atutunan asa nang imong ilo kombalehad insan di antakan pod nga tingkatan 5 na gid antakan di hari sangulun cigu edua dangaran isyo di hit woyo ondat hirig guru ihain pengharo 4 ko 5 tulun haro nakaganda hit pangintangan dia paing kurang mongilo dat itinapo sangulun nga milok kamoyan dat pay maha-maha jadi 5 yahay tulun 5 ko ono miri may nehay suho dat baca petikan ini ka dalam hati sombasa-basa di sombasa-basa haro di ti sangulun gisambakay itimpu dat ay pinatahak ko mambasa nga apa siya nahi o ujian IQ na yung bulay no mo tidi sigu ujian IQ kadid sigu dami ng ulas imangingiya kasyo ay memang susah ko niyan susah ko niyan mambasa ka nga atutunan aya susah ko no kadid sigu ipakagay mambasad hari tigay membaca dalam hati kan pagi nga paing kada ada membasa iginawa nga harati membasa dat iginawa pia nga itinapamunong nga muragura borosan kuno pod pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim kasih itinapamunong nga muragura paing kukurod ako pambasa dalam hati muragura o munong kamu sumambayang ko po dalam hati nga muragura o munong kamu jadi iti to nga sigu dati mangingia dati nga koilo kokito aga diolo dat iti na po sa sangulun iti nga pay maha-maha mantadi suway
manta di ujian IQ. Jadi ilo no po di raja ilo nga minonis na di IQ di ilo mo. Nga nadapatan ni siya ing hopod. Kolobi nakasagulo. Ida nila may tambalot-tambalot daw. Ila tanghanak dati. Paing kukuro dati tanghanak. O nga pintar ka mo. Ino po hit isikulan. Kagumuan na po tanganak dati. Kagumuan na po ti advantage nga ang pintar. Piya ko nga dihirid number 1 ko piyo nga kagumuan na po nga ihirid top 10 kadit. Top 10 kagya kumuyan ni di top 10. Megal di undok nga daw di. Kagumuan na po nga top 10. Kasaraw ko na di sinumikulo ko yung dit mantad di tahun 1. Top 10 ni ba kasari ba? Nga ano ko nga bobos no hom. Ko nga no number 2 lah. Kumuha number 1. Nga top 10 ni mga karetan. Kung gumuan tanganak to ko nga mimanggot ang pintar no mo. Ar na gimana di pintar man nakawiri nga kapintaran ni maritir di nga ano ko undar ko piyo. Saya na pod nimbulayan dati let nawayaan dia Daniel nga okay to dati dot ay itinaputakan nun nga milon nogi dot manginggararit baal dati abaal to ko oing gararanit abaal menumpulkan kepintaran oing gararan ititakan nun ay doho pengalaman lah no kumbala ko minangumbalo iti kamoyan dat vegetarian ay walain ko pila haro nakanto talutulan ni rin ang mga kanda daging no pa daging manok ko ay haro mo tiga ka ba piswayan no sa kira ng pod ay daging akanon no tumungag ko nga agat o tinan nga timpunan na pwede nga miya galid dit oruruan kaya siyakan kaya nobas kaya nga tahan-tahanan pari atatahanan po pira-pira linaid okay to purimanan no mo tipiswayan iti tumungag nga agaan yun dit osa nang purimanan bo na bilolo sa natipunan pag nobas kaya sa kirod kadi mo na samo sa kira mo itay mangkan ko na po daging piagalan nulo mga kandat rarapawon nga itinapagya daging komoyon dat apat na po damualo jamom ay no git hititian kabo iri no kakuan dat mangkan ko na po daging nga otong-otantut otong-otantut mangkan daging gitu ino po hi daging nga alay gad hilatian ubo-sawin na rin bo mangkan ko na po di bosaw to lugir di it nakalalay dumantad nga to kung masingod-singod mo di tanto to sa kirad mo tandas nga oruhay nga itit mangkanda sayop-sayop ko itit mangkanda daging kadang-kadang mangkud o kodaw ngay tayo say do ko makanda doon na siyaw to o sa samu ino pa ikamoyon dat haradi oritan nimbulayan na hilad DM1 nimbulayan di LD Edson di kanihap karait ke kopi te ako namin pangimulad karait tulisan Ellen White dito
Noratian to kono ribod atopot kapiyo gitu. Saira na po dat mamaguno to kolot ay harangay Kevin nga harageti kamundat rangsangan mo. Rangsangan gisambo iyati na po nga kapuriman miya galidit o simbayan. Saira na po manginom to kadit iharangay Kevin nga nakurmari to yodit o simbayan gi opurimanan ko ka. Tapot tapari nga man tadi di rangsangan diri mo. Mia galemandad serad siodop toko manginom toko dit harakef nga anda siodop. Iri na padi nga ino pa inuman dati inumo nga momonsay kapurimanan dati siodop. Jadi ilot na gidi nga kakuan dat ititakan dati ti nga haro iti komundat merangsang nga apor lui magyati merangsang ko sumonod isusuay tomodon muhot ako dalaho di pejam o sanong kasiaran I mean sakot ka mukat sakot ilot ho di video ko hay wah may gali na tanduli na di alaso na ti handphone mo kasyo. Jadi iswanggot ay kaboboyohon nila tanganak dati nga o gumo nagiti kamundat kapintaran dilo o pintar hilo sikul ato koy olimon aro i kamimilaan iti tanganak dati nga ngono po dati imbula ya gitu pay mahamahay mo timantad ko gumungan monsinding iti na po si bintis nga tok o ngobuli mo ti pasal monsinding nga kadaanod ina po talenta i kabulihan i harap idatindi nga mo idandad o kanda ka idong pumaguna na katutukan ako buli na ti tanganak dati suminding nga kadaanod gisombo ino po kamilaan dilo di nga milo higunoon di rogondot mo numpalit nga kada dati ko silap manta di kapintaron di nga haro iti kapintaron dat ang sunong katutukon ari o pintar manakaw o pintari main game kada ko o pintar sumapot molohing ilo na kapintaron na di anong katulog rogon nga o pintar nga ay maakasanong ikatutukan di kapipintar ni rogon kamo na po nga gunoon na po dati lo kapintaron iti abaal dati dumoy karaton nga min rogon no matiri rogon nga apintari nga mumasid dit kay bayat karaton kumod kung kada ta kana pirogon wah paing kukuran dad isuang nga karohanian imbulayan ko di takuri right ko isuang nga karohanian hinggo og umuoy laan it Adventist mantad ko iyo koyo hit sinumwa nga Adventist kag gumuan na po nga ino po ay sinumuang Adventist i-commandative convert nga lobid kailo nakuro kakuan po nga sinumuang ilad Adventist minangilo kopyo nunuhiti si bintis minangilo no kurato ititakanon iti no kurato ko narangan iti tu irin kaya kasari ko basanan na pisuwayan pomojuan pengkuro mongilo kopyo nga iyati na po sa bagad ino nga susud iswang na Adventist kasuwayan ta kumutil tanganak dati timpudan na dat Adventist ikangaranay nga o gumoy mataay lan no puro miagal na tulun-tulun di raja ni Nebuchadnezzar tulun man ta da Babylon no nga susuda iri bansa daw iri ho katumbayaan daw iri karajaan daw mila di dati komandat yelo na pakantalo nga nakawaya ilo komandat zone sa lesa
Yati sebagai ino nga susud isuang da Adventist mantad nga haro timpu-timpu dati det ilo no matiit awayaan dati. Mantad ko it tanganak to kad na susud isuang da Adventist. Ato kay balajar boros kinarahingan gi apa agama kau Adventist. Ini apa? Ay ko ilo. Jadi puji Tuhan mantad do kayo hit convert ka kuno pa lagi mantad da suai hugama ko denominasi sinumuang ko Adventist o tapot ko piyong minangilo ko umpay ko kurati Adventist. Paing kata ko nagihati sebagai Adventist imbulayan ko takuri lagi karait isumuang gat denominasi da suai. Sa kira na pod kiginawa ko piyo ka sumuang ka denominasi te ka hugama da suai. Pelajar ko piyo. Ilaan ko piyo nakura tu itinupod ako hugama nga komo yan ako do tapot. Ilaan ko piyo akon ko sa kasuwang-suwang. Jaminan ko lah. Montok ko iyo lah. Sayra na pod atapot ka piyo mangilo ko paing kukurahi katumbayaan di susuay. Nakura tu mangun suba ko mangilo. Iho na po mumusarob sumuang takad hugama suway dako na Thailand dengan syarat harmanga nga na po daw nga na po iri nga ilaan no po kapiyong paing kukurahi hugama dat paing kukuri katumbayaan dat kung ano tanudo. Kakuhaan na po iyo tiboros ko. Nga kajamin ako. Kajamin ako sa kiram monopot kapiyo ko may pangilo dat katumbayaan lo kagumuan. Hirih kau no ay kada kayo. Nakura to iyati. Hirih to ko no karati dat miyampay ka siribaw na ginawa mo boras ako dat sa takat po doon dahom Adventist iso mantad di denominasi katumbayaan agama i monopot o monotos da tumanod son tabupan nunuhi kamon dahil kitab. Jadi irin ako kamoyan ko mumbal ko na po sumimban tumongkiad mantad dat Adventist man po ako balajaray ko pihom paing kukura ajaran di hugama dat ginawaan ako may suwang. Sakira na pod mangilo ko dahiri ay landa ako hingga hikabenaran dahiri hingga katapatan dahiri kadad sa kasuwang-suwang. Jadi sakira na pod iya di mantad ko iya di ngay tulun da sumua nga isa-isa hugama ay landa dati hingga ti saot katumbayaan te ko ugama denominasi it mumbalong pot ko piyo tumano di laboras kinarahingan. Iri pagi kamon ko miyampay na kasiribawan ginawa harano pa katumbayaan dat it labi ka Adventist imonotos dat tumano dila kitab ay so naman ada ay iho nga baga nga tako da ko tumangkiad SDA. Nga mantad ko gisam mo po doon dahom kagumuan na pod katumbayaan nga hilo nagikomondot right ko ilot kondarangan takanon nga ano kapiyan ta kilo dang kitab jadi po yung kukuro tako gadid mundali. Puji Tuhan. Jadi kapanganak ta ko matitid nasusu ta ko sebagai isuang gat Adventist ay sa taylalan dati haro na po tambalot dati muhot paing kukura gadi ti diati kaya iho nga ako mo ti di kay lo kapilo nga uhotan ko po pastor ka. Iya sebagai susud Adventist hara tulun do muhot ta right ka hari Sabat muhot ka po pastor. Nakura tu ako kay lo Adventist ko matigi. Adventist ko makay kay lo right ka hari Sabat. Adventist ko makay kay lo right ko takanon akan kamo yo Daniel sebagai kailo hilot na pangapanan udah kinarahingan
Saira do pori koto hirid isok ko yun nondit adilo kumbat numbalo no rikot. Dia di takanon ka. Koilo hilod isayulo. Koilo hilod paingkukura prinsip makanan dit put pinatumboyo da pinorohingan. Om tinanon dilo. Koilo hilo. Jadi hati nga koilo. Patut to koilo to ko. Nuno po hit dasar Adventist nga koilo to ko halipiad aon sanan. Tu ihatin po yati nga timpu-timpu dati dat tumilombo sa sumuni. Jadi miagal dohot nga ako mati kapali 20 pandasar kepercayaan. Diri ni pendalanan dati. Hingga tao ilaan om hiri nagid muhot ako po teko mambasa ako po. Ako po ko po mambasa takon po yung buko kuma di tambalot. Dia bodadi simbar di nga sono ngikantad sendiri ko mambasa. Sendiri ko mambasa ka. Ikalan sana dati ko po di tulun na mambasa. Nga muntak ko pulut paguhatan dat ko basahanan it tatap na dit ampay-ampay na uhotan na tulun. Tu ilo nagya pisuayan natin agayon megal ko ilo takanon om kondarangan. Om na dadi apatut at ato ko ilo mo. So kira na po, kenapa kamu tidak boleh makan udang kah? Stuck ka hot page. Haroit, nakura tu ka mga kandat gipan ka nunusimbar dati. Aya, iho nga ako'y mutik. Ako'y kailam nakura tu Nga Adventist to kayo maakoy lo. Gisambaharan na manimbarat. Kakuhaan na po nga pasunsuri hiri mamanaw. Adi akan tu pasunsuri manaw itang kuyo. Paimiring ka mamanaw. Ni ko iya dia simbar gi. Mano po iya di no pinanudukan dat nilan. Kano po gya. Kada na iharaw pa'y tirik-tirik kat. Pasunsuri gari mamanaw. Paimiring ka mamanaw. Tay ko illegit ako gya. Milo nagi komon da harahitin di ba nga ako'y milad mangilag kasarid di. Takandat asal mga ay harat jamuan. Illegit no po alasan no. Taw-taw ako'y illegit. Tuduti di man ko piyagi. Kumbala kun insan dat ay nakamong ko soal jawab. Tahun 2009 ko 2010 hirin di. Ina po yung masitar antakan di nga Pastor Bob Konsikahan Production. Uhot na di kamulakan. Tu idong kamulakan di bo. Kadit tuhotom. Kalau ada kawan tanya ka, right ko ilatakan nun. Tok kom iho gulo sinumimbar. Dari sudut kesehatan. Kung basan gad iriho pagulo nun to ko. Dari sudut kesehatan, poing ka, poing kukura dilat. Ani ba dulud ka. Tumano do pagadi na ilanto ko nga harotang giluang nga gisambo osorob piyahit. Daging daw di nga apatay tong giluang. Iri na dahod naman pagulo na po minanimbar. Nga to. May mo ti mo sitari daw. Kasi agi milo nagitir di nga sebagai pananu da kinarahingan. Kada ta kono intirong mantad da katumbayaan. Mantad dit ilo ngay. Borosan na po dat mantad ko ilo at pagaduhan dat boros kinarahingan. Ilo na dito tanudan ko. Kano po kasi Sira na po iya di hasimbar dati nga popakitad iya na po nga obing gumboyo obing tanu di boros kinarahingan. Mantad ko ilo at panuhuan da kinarahilak kitabong tanudan ko ka. Iya nga siya kani. Asa dapit to kito. Nga mantad ka iya di pagaduhan,
om tinano dati popo kita ihati no poti nga ongo bingung boyo okon ko osang kiwal to ko koilo no pa itulog kapuriman no pa itulong dit ki atok osang kiwal ako mayot di ka tu ilo nga koilo hidhari ti di mo nga mantad na dit korohian na ginawa osang kiwal ba diri ti di mo bah jadi sebagai ihati sebagai it atumbayaan maya dat denominasi Adventist piro na taon dati dot sebagai Adventist takkan de ilo piha right ko takan nga ato ko ilo kada to kono turiana ilo tulun-tulun na Babylon mantad ko tulun nila Babylon na susuk ko ilo di bahasa iboros diolo ko ilo di undang-undang kerajaan o sa guluanan ni Daniel ang itambalot nga daw ilo nakanto ko mo yun dot inapay ko pagulo nga katahuri iya ati nagit Adventist man tad o sa guluanan to kulot nung katahuri dat sinumang Adventist o gumu nagidilat ay laan ko iyati miagal na ditulon-tulon nga Babylon iyolo na dahil ko pagulo ino pa'y bahasa da gunoon dila sumikul nga bahasa Babylon o kon ko bahasa ko misway bahasa dilo ko pa'y lagi nga ikabudayaan pangakan-ngakan hali piyah dat pinsanda di tangolon dahiri nga sa guluanan ni Daniel ang itambalot nga daw jadi ilo na mati kamoyan dat ina ko pagulo katahuri ihati nagi Adventist man tadam akuri nagi datid ay laan ko it sinumuha nga Adventist kakuan pa nga mo no pot gya kapilo dat mongilo umpoy puro isuang ka Matius 19 ayat 30 inagi kapagulo nga katahuri okay kalimpupusan kalimpupusan kam dua pada adi muka surat nunu madi kakuan dat iyolo no padi nga ang pintar Daniel om lagi itambalot nga daw no puro sakiran na pamiagal ko iyati tulun sa pitulun sama-sama dusun to komoditi sama-sama to ko dusun oyo to kono pumangkan takano manginom bawaig kimato kitodong kikabang kilongon kigakod harong hay oyo to kono po nga ino po hitarikot dati nga magisuway-suway jadi intangan to kono po Daniel tambalot daw om ilo tulun-tulun nga Babylon magihagal yolo nga nakuro to komoyen dat iyolo no po ing hopod ko pintar ko man tadit ko mulakan nga iyolo iboras ko piola idoho na pangintangan ako iti magondos nga ay hari ko bolutan dot sa ngisikul di lain minamon sa dialog guru WhatsApp tidak kirad it grup WhatsApp it tingkatan 1 gisam 3 teko 45 haruga 2 grup mumbal na dit popimpos nundela dit nunuhiman dilo buruo i popingkito hilo dit turas-turas ngay bo selfie kita kagi hana-hanam ako katutul nokuro nongokolohing o kita nuno pom ay yodit ana apa tutut sabaya dia bo o kono po kono kolohingi wakon nga nokorong kigang gotit kono katutundot oruban nuno pakantom kono katutun nga iho itim iya kano kan kau kay ni kano minguhot nakasimban iya ti om ikaw bolutan dati nga itinopot kasihatan dati turos dati
munung-munung dati kaguguran dati patut te ihati na po nga poy susuay na kamantad yun. Umbalo kung dadadi ho selfie, uy, awit muda ka. Tok ako no kondik sa mga mantamong kesehatan. Pero na di dia umur 41. Eh, muda lagi kau oh ka. Kumbal na insan dat ay harodihot program bot lugar di pendidikan jabatan pendidikan daerah. Oh ngayon kung na di tanud. Inapahit program di nga seminarot pendidikan bahagian daerah. Inapahit rumikat nga ito nga sigu it yang di pertuan YDP. Oh ngayon ko nagi kad di pancara mam kau ini cigu ka YDP kan. Sigu ako ko sigu kang nga kadis yagi muda pulo YDP do kayo hoy ka nakalahi nga bangay intangan na po umuram nakalahi nga bo mulahi nga ito kanati nga sayra na pod atumbayaan ako ihati sebagai imantamong ko kasihatan kambalot to kono pod di ko gumuan ki kita mo tipiswayan kakuan na po nga nunoy akanon diolo nunoy inumon diolo ato ko inumon miagal na dia danilam ila tambalot daw it komulakan nga dusway agayo piswayan to ko mantadi di pati lambuso to ko natit kaparagatan dati det mantamong go kalidasan miagal dia danilam ila tambalot daw sumakit yo to kay sumakit tulun nga ito kati nga kadang-kadang iyo na po salo ko ibo ada katan ko na panasakit di muhot na ginawa no nakuro magyati to giro to kay sumambayang monotos to ko mantamong kapangakan nga kan ilo tinumon nga panatasan to ko mantamong sumakit to kay intahan to ko nagyolo gi sa lalalala letidit ay si tarurul nga intangan no na pundod it pangintangan do osadu jangka panjang osadu mo taga piswayan itong Pinay hali piad iti dit aramay no po kaposyon de lologi kaduhong kasumakit hari iti lombus pod apatay asa no ikaw mo na manguyat sakit ka nga ako durong ko pumhiri-hiri no jadi right ka sumakit yo to kay sumakit nga kada dati iruhaya kada dati insik kapay sumakit terumikot jadi puji Tuhan ikanu deman tamong got pangakan-ngakan panginginom tahnya kumada kayo paingka nagiit mumbalumbal na ditid mumbangan puji Tuhan tu haraginaw da ko tiadi mahito ko na panatasay tu iti namatiot inapohit iso no po kataadan iso kebahagiaan dati ti pamagunan nga iti kasihatan ay sa guna dat rinibuan bori-buri bubo juta-juta utusin sa kirana mangkan petakano nga aabuli minumpod misamis nga amilo mamanaw ko pod piro-piro lang nga amilo ay say guna do miagalid dingi jadi iti kalidasan nga iso man ta di bahagia dat ay kataadan kalumagan kebahagiaan dati da iti pamagunan ayo to kay orikot to poy sakit sumakit to kay ngay nga intangan to kono pod ay tulun di mantamong kalidasan iamu misadu mo tiot sayra po katagwang panasakit misadu kakitanan haro kopyo piswayan o kita kopyo jadi
Ino pa'y minumon sa ideolo dat ang pintar, iso no po ho kakita nan dati confirm tako, confirm okunan dati dat nakura tu ilo no po nga pintar. Mantad ditakan nun, pangangakan dilo. No kadilo, iyo danilo may tambalot daw, mga kanod rarapawon. Iti numundat akon ko idan raja. Sa kirumang kanto ko, daging. Tantut nga otong. Sa kirno pamangkanto ko rapawon, ay sebo tantut ta otong bunga. Pondo miyagal ko piyo di mangkanda daging kasingudan. Mantad ko otong o tantut no, mamanaw ko nod idong ko gumuan. May karadya ka po yung kuro. Pususan no nga di tantut no, mada ko dahar kasingud. Mada kalabos. Piagalan no dit. Miyagal ko rapawon. Rinabus. Iguringon. Hinggo asa nang umano si piring. Akon punod ina pa'y piring ko guna